ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଦୁଃଖ ନା ହେଲା କଣ କେମିତି ରହିମୁ ଗାଁରେ କେତେ ସାରା ପାଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ନେଇନି ମ୍ୟାଡାମ କାହିଁ हेलो गाइस यार पानी केतना हबो ओंटे ओंटे दीप जगह अच्छा पळै जिवा कथा हवा बसी पड़ समस्त कहीं से पछु जाओ रे सब कथा पूरा खालो खालो धर रे भाई बिस्कुट दे जाओ दे बिस्कुट दे दो ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମ ଦୁଃଖ ନା ହେଲା କଣ କେମିତି ରହିମୁ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି छप्पल गଳି पहिला छप्पल ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯାଉ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶାସନ ହବ ନା ଗାଁରେ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଲା ନା ଆମକୁ ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ବି ନାହିଁ ଆମେ ଘର ନାଁଟା ଲେଖିଲ ଗାଁରେ କେତେ ସାରା ପାଲ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ନେଇନି मैडम आपनको नाटा कोन ଜୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ବାରିକ रुन गोटे मिनिट ଆମେ କଣ ପାଣି ଘର ନା ନା ଆମେ ଅସୁବିଧା ନା, ନା, ଠିକ କହିଲେ, ଠିକ କହିଲେ। ନାହିଁ ମୋର ଆମେ ଲେଖେଇକି ନଉଛୁ ଆରେ ଏଠି କହିକିରି କଣ କେମିତି ପାଲନ ज्योत्स्ना रानी बारिक ना ରାଣୀ ବାରିକି स्वामी का नाटी कहे संजीत कुमार बारिक पीवा फिया पानी अच्छी ए भाई आज से पर पत्थर बसिन 8-10 जण पेंदियो अखे हम सब उडा खुलना पानी केमति कोन पिउ दजु ଏଇଆକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛ ଆଉ କଣ କରିବ आदियो मौसा बसी पर ओ कोन मुलिया खड़ा पीवा पानी नहीं जमा टोटल नहीं और